bamwe mu barwaire twabashangaho irwariro ryabwizibwera Health Center yakanakana nibajanga amarwariro gamwe tigine emibazi ekirikutamagara gabahakangara tete bashanga pressure yanje egyo muri 200 bampe kitanda nakiko erguru embazi yabo banyoboreze okwifa como famusayina niza gure mbashabe mitwari 18 n'ekeka rafure yona ninka 20 waza gure process ibindi rero doctor no muntu mtizamani muntu babindi akora konkana na hataka rigire wa nababa byotiyazayo turi kurabamo abarwira butwine n'abarya higuriye imyaka 50 baryo muri kinana na mwe n'abatakibasa kwerondera kasente akakubasa kubayamba ekiri koreka bakubiyeni betaga okuyambwa government aba batangireho ekibine cyesurwe Kashal Diabetic and Hypertensive Patients Association nekigenderwa cyo kugurira n'embazi okurwana hamagara gavo. Bwana President Museveni itwe ntumugwaho nguko kuchura ntishabangu nawe nitwa tumanye itwa babire bashikari na pressure atumanye nitwa tereze embazi aturondera abashaho baturaguri shangatine sente yataha hata habo kumereje mbazi kubi situretera abantu abinji abine pressure na shukari bakwatwa obwire bwensigo kandi ensigo yarwire notachine cyo gukora birwa abashawo barakunga tukagera crisis umuyogo mwaka akwa one of clinical officers akarwara so usually as on maternity leave so this period nishangani nyenvo nyenka n'abantu abatari kwebasa harimo abakikuru harimo abagurusi tubine sente kuba kwijaho mushanga maremero kandi mbaza hatine yongera kutemba umukatari tembe kubika kandi tutamwa amago abo kuba tukeza kuzikoresa batweza kudurundana urwakatana abo kuza kwije ogwagenda tugurire mbazi mbarra adituretera abarwire baza kwijaho bakatano bashanga himbasi okurigira abarwire aba ebyentasi byinete burkuba basa kureberera amagara gabo wageragira nsanebe yembaze ibarkwetenga omugani makuru abaje bahamwaro gwa Mahoro mu town council ya Mahoro mu district ya Kitagwenda bashobirwe kwanyuma y'uburwire bwa kakonko kweyongera abaje bagambire ibyo babire n'abavugana ba Fish Protection Unit abarkurwana Senjo bambi amayanja ga Uganda idontika abantu bakika 15 umbantu 15 nabo twinemo abarwire ba TB 12 abarwire ba TB 12 hafu ho mwasigara abarwire 11 abo bona kaba kuzo muritwe endwara esasana Eja Frank Kanzoro rukure bw'ikweto mu kitongore cha Fish Protection Unit obiraje chile Lieutenant Kano Maset Kahiru kamanda wa FPU ayihanandiriza abashaho bebyaro kujura kucuro mu nshongeji hamwe no kwera abajubi mbwenu ba VHTs bongera ku sensitizing abantu bamba sensitizing abantu ko mu villages oku n'ababe amagara bona bashika na hamyaro twinemu high rate of infection ya TB nangwa na yesterday omuntu omwe tumuzikire hari kandi n'urukiko rw'imiremesha habebembeza bino mukono omukajirenjo bambi amayanja ebikwate bitwire n'ibikoresho bwo kujuba kubigo cibwe kandi ebyo nabarirwa miliyoni z'urukika 500 Mahoro muri mu group mbamanyi tetujja kubakiriza twabalekanga mwene mutu w'abantu abachairman ne mutulondera n'okumujjako nga tumala kudda kukuba meeting sawa zine FPU faberondera obukiiko kubanga mbanku managinga wokola ensobi nkujjako neteekako ki akakiiko ke Mashoro mwetereze amakora gagasha kwa Evans Taremwa na Gilbert Mahanguzi.